Hello, good morning. Today, we're going to go swimming in at Isla Romantica for Nanang Karin's birthday. So we are ready na. Hi guys, so nanami sa Tunggaan sa Isla Romantica. So Isla Romantica is nasa dito sa unahan. So nakaabot rin sa bangka. I don't deny there's some strange evolutionary process going on, but mankind won't be destroyed. The fact that you and I are working here today is evidence of that. Naglaway man na. Ay na, happy. Smile ka. Kaon sila. Kaon sila. Dinmer, kable ka na. Mana, Dinmer. Kable jume. Oh. Anda. Diri mo kaon dito. Kan to kare deh. Buka kaya. Aku sedani. Aku. So, maraming taon. So, Hi, Inday! Ano, Dayinder? Tapos naman ka. Nanghimo kag gasol? Wa! Nanghimo ba ko? Ha? Mama dog. Oh. Nanghimo ba ko? Dagat. Oh, himo kag dagat.
na ako ka-record pag sakay na mo sa bangka kay kapoy na. Hello, and bisag kapoy na nalingaw gihapon. Bye.